Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mukurikirana ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro. Nanone kandi turi ku igenekererezo rya gatatu ukwezi n'ukwa mbere cyangwa se mu rurimi rw'ikirundi, ngira ngo abadutega amatwi baze kutubwira ngo uku kwezi bakwita ngo iki, umwaka wa 2025. Nshuti bavandimwe aho muherereye hose rero, ibyacu ni amakuru kuri aya manywa tuba tugomba kuza kugenda tubabwira cyangwa se tubagezaho, ariko nyamuneka mudukundire aho muherereye hose, muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibiganiro byacu mutwereke yuko mubikunze. Ni amakuru uba utapfa kugenda usanga ahandi y'ubwino. By'umwihariko rero ingingo zacu z'amakuru, nyuma yo kubasuhuza no kubabaza uko muhagaze mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi, turaza gukubitira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tubabwire uburyo bihagaze. By'umwihariko mu ishyaka CNDD FDD ibintu ntago bihagaze neza, ariko impamvu yabyo turaza kugenda tubamenyesha ubwino bw'ibikomeje kugenda bituma n'ubundi mu ishyaka cyangwa se mu mugambwe bitagenda neza. Ifungwa rya Guillaume Bunyoni ndetse n'urupfu rwe ruri kubikwa umunota ku munota, cyangwa se ubuzima bwe buri mu kaga, nibyo byongeye guterura bigarura umwiryane muri CNDD FDD, aho noneho byamaze kugenda bimenyekana yuko bita Diana Bucumu Nkuru Nziza, Denise Bucumu Nkuru Nziza, uyu nguyu agiye guhaguruka akarwana intambara zo kubohoza uyu munyepolitike we avuga yuko ari kuzira amaherere cyangwa se ari kuzira ubusa, ngo cyaba ari ikibazo cy'ubutegetsi bubi. Aha turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze, ndetse si we wenyine, biravuga yuko rwose ibintu byamaze kugenda bihinduka. Nanone biravuga yuko Perezida Neva, kandi ni nako bimeze, Perezida Neva na Prime Niyongabo, aho umwe yaca undi yahacisha umuriro, ibintu byamaze kugenda bihinduka. Biravuga yuko rero uwo bita Ildefonse Habarurema, uyu nguyu ahagarariye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ni ubutasi bushinzwe kumenyesha umutekano wo mu gihugu imbere. Biravuga yuko rero isaha n'isaha yaza gusimbuzwa uyu Prime Niyongabo, ushinzwa yuko cyangwa se wagirizwa yuko asuzugura Perezida Neva, nyuma yuko Perezida Varisto Ndayishimiye we amwohereje ku butaka bwa Kongo n'abasirikare, akababwira ati nyamuneka ongera ubwira abasirikare basubire muri Kongo bajye guhagararira igihugu, murabizi neza ko umwanzi wacu arindiye muri Kongo. Ubwo ni Red Tabara, ni mama 23. Ariko Prime Niyongabo akabyanga, yarabyanze neza cyane. Ni na mpamvu bivuga yuko rero ngibi ntago byoroshye, ni nabyo biri guteza akaga gakomeye cyane. Ariko tukiri aha ngaha turaza kugaruka kuri operasiyo zikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi kirimo kirakorera muri uriya mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko barimo barasaka inzu ku yindi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabahaye go ahead cyangwa se bwabahaye uburenganzira bwo guhangana n'inyeshyamba za 23 ndetse n'ibikorwa byazo muri uriya mujyi wa Uvira. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho tubabwire ngo bihagaze bite. Ibyo byose ngira ngo murabizi, ibyacu ni amakuru n'ubwino. Ibyacu ni amakuru. Ubwo ngubwo tukiri aho ngaho, nanone turaza kugenda tureba ukwiyongera gukomeye cyane kwizi ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse biravugwa yuko abanyamurenge bongeye kurirayo kwarika nyuma yo kongera kubona umurongo w'ingabo z'u Burundi zongera gutera amatako aho zari zimaze iminsi zarahavuye. Benshi baribaza bati ese ingabo z'u Burundi zari zigiye kurya iminsi mikuru ko zidatinze zikaba zongeye kugaruka. Ibyo byose rero nibyo turi buze kugenda tureba. Boherejwe ku butaka bwa Kongo gukora iki, muri operasiyo zimeze gute? Ariko nyamuneka muri Masisi ho ibintu byamaze kumera nabi, abaturage bakomeje kwishyura ikiguzi cy'intambara, aho bivuga yuko impande zombi, yaba uruhande rwa 23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta, bagikomeje kugenda abashinzanya yuko umwe ari we wakoze isanganya ryo gutera ibisasu mu baturage. Ni ku munsi w'ejo nibwo twabonye mu by'ukuri isanganya rikomeye cyane, aho bivuga yuko drone za kamikazi cyangwa se zo mu bwoko bwa kamikazi zongeye kwibasira ibice biherereyemo abaturage ndetse birabasenyera. Bivuga yuko abagera kuri 4 bahasize ubuzima ndetse abagera ku 8 barakomereka bikomeye cyane. Izi ni intambara z'urudaca ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nyamuneka mwe mudutega amatwi, nyamuneka aho muherereye, wowe ubona uhumeka, wowe ubona uri amahoro, jya ku mavi usengere bene data baba batorohewe na gatoya, by'umwihariko
by'umwihariko n'izi ntambara z'urudaca, izi ntambara zagiye zibibwa n'abakoloni, by'umwihariko intambara z'amoko. Nyamuneka usengere aka karere, usengere n'abababaye, kugira ngo mu by'ukuri Imana yonyine idutabare. Inshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru, izo zari impfunyapfunya cyangwa se ingingo z'ingenzi tuba tugomba kugenda tubanza kubagezaho, ubwo turagaruka mu kanya tubabwira uburyo bihagaze. Nibyo amakuru ya mbere tugomba kugenda duheraho tuyabaramburira, ni ukugenda tureba muri CNDD FDD uburyo ibintu kugeza n'aya magingo tutaramenya ngo ibyabo bimeze bite. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo ku ruhande rumwe bavuga yuko umwe aziyamamaza kuba perezida, undi nawe agasaba abaturage kumusengera. Ni Perezida Neva ubwo yageza cyangwa se yavugaga ijambo risoza umwaka, ariko n'imbere yaho gato ubwo yari ari mu ntara ya Muramvya, nibwo yasabye abaturage bo muri iriya ntara ndetse n'abarundi bose muri rusange yuko bagomba kujya ku mavi bakamusengera. Uko kumusengera rero byaje gutuma n'ubundi ku munsi w'ejo ubwo hateguye ikiganiro n'abamenyeshamakuru, ubwo ni umugambwe CNDD FDD, umwe mu banyamakuru yarahagurutse abaza uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, amubaza ku kijyanye n'amakuru amaze iminsi acicikana yuko ngo nawe yaba afite gahunda yo kwiyamamaza akaba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Ntago uyu mugabo yabiciye ku ruhande, yagaragaje yuko bishoboka cyane, ariko ndetse uko kuba byashoboka bikaba byaza mu izina rya CNDD FDD. We yabasobanuriye yuko igihe CNDD FDD yamubonamo icyizere ikamutangamo nk'umukandida perezida wo kuyobora igihugu, ntago yabyanga kuko experience afite muri politike y'igihugu cy'u Burundi, ni experience imwemerera kuba yayobora igihugu cy'u Burundi, ndetse benshi bakanagaragaza yuko ari umwe mu bagabo b'incabwenge kandi bakoresha ubwenge cyane, ku buryo mu by'ukuri byaba bitandukanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye we byakomeje kugenda bimera. Ibi rero bikahita byongera kugenda bituma hari akangononwa gakomeye cyane kagenda kagaragara muri aba badede, nyuma y'uko noneho ubu ngubu ifungwa ndetse n'uburwayi bwa Guillaume Bunyoni bikomeje kugenda bituma benshi bacika urondogoro, by'umwihariko bakavuga yuko uburwayi bw'uyu mugabo ndetse n'ifungwa rye bishobora kuzaba impamvu y'iherezo ry'ubutegetsi bwa Perezida Neva ukomeje kugenda ategwa iminsi yuko umwaka wa 2027 utazamusanga akiri ku butegetsi bitewe n'amahitamo y'ibyo agenda akora. Umugabo bita Guillaume Bunyoni afungiye Igitega, ariko bizisa ari mu bitaro bya Kira cyangwa se biri prive byigenga bya Kira International Hospital hariya mu mujyi wa Bujumbura. Biravuga yuko ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse benshi ntibatinya kuvuga yuko yaba yaranapfuye, ariko ayo makuru yo ntago arajya hagaragara neza. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo ni umwe mu bakomeje kugenda barikoroza kugera naho yamaze guteza umwiryane muri CNDD FDD. Bamwe bakavuga bati ni mu mufungure, abandi iti niba yarahamwe n'ibyaha agomba kubiryozwa. Ibyo rero bikaba byatumye umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, Denise Bucumu Nkurunziza, uyu nguyu biravuga yuko ari we wahagurutse asaba abarundi bose guhagurukira hamwe kugira ngo bamagane ibikorwa bya CNDD FDD birimo kunyegeza rubanda, birimo igiturire, birimo icyene wabo ndetse n'ibindi byose byagiye bisa naho bibangamira ubutegetsi bw'Igitega. Ibi rero mu by'ukuri ni akaga gakomeye cyane, ni ishyano rikomeje kugwirira abarundi, ndetse benshi bahagurutse baravuga bati nyamuneka ibi ngibi ntago bikwiye kureberwa, kuko ibikorwa CNDD FDD ikomeje kugenda ikora, by'umwihariko ibikorera abarundi bose muri rusange, byamaze kugenda biba akamaramaza. Twari twabakomoreje ku ngingo nanone ijyanye n'amaoperasiyo ngo arimo arabera mu kibira, aho bivuga yuko ngo abasirikare bagera ku 110 bongeye kugubwa gitumo bararaswa.
niba barashwe na Red Tabara, niba ari ingabo zarasanye, ibyo byose ni amakuru tukiri gutohoza, ariko mu gihe ayo makuru ari yagiye ahagaragara turaza kugerageza kubabwira uburyo bihagaze. Ibi rero biravuga yuko mu kibira harimo haraberamo ama operation akomeye nyuma yuko ubutasi bugaragaje yuko FDLR zaba zaregerejwe imipaka y'igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko rero ubu harimo irasana rihambaye yaba hagati y'abasirikare bari mu kibira, ubwo ni ya nkuba bajya bavuga ngo ni inkuba itagira amazi yakubise. Ibyo rero bikaba bikomeje kugenda bigaragaza yuko n'ubundi aka kaga kari muri ubu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ari akaga gashonera kure zirimo zirasaka cyane imihana y'abaturage nyuma yo kwikanga yuko M23 ngo yaba irimo iragenda ikorana na Red Tabara. Turaza kongera tugaruke tubabwire ibyaje kugenda bitangazwa n'uwo bita General Niyombare. Uyu nguyu umusanzwe mumuzi, numwe mu bagabo mu by'ukuri Perezida Evaristo Ndayishimiye yumva umutima ugahungabana, by'umwihariko ukurikije ibikorwa byamuranzweho ubwo yageragezaga gukora kudeta mu mwaka wa 2015, ariko nyamuneka iyo kudeta igapfa cyangwa se igapfuba. Ni nacyo gituma Perezida Neva mu bihe bitandukanye yagirizwa u Rwanda yuko rwafashije abaturage uyu mujenerali gushaka gukora kudeta no guhirika ubutegetsi, ariko byapfuba ngagahungira ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo rero turaza kugenda tubireba, turebe uburyo bihagaze, tuze kugenda tureba ijambo Perezida Evaristo Ndayishimiye yavuze risoza umwaka, agaragaza yuko ngo kubana igihugu cy'u Rwanda ari igihugu mu by'ukuri gishaka guteza intambara y'akarere, ndetse ngo ni igihugu gashoza ntambara. Ibi turaza kugenda tureba ku ruhande rw'u Rwanda, bamwe mu bayobozi by'umwihariko abahagarariye diplomasi y'u Rwanda ndetse n'abavugizi baje kubitangazaho iki, ndetse mu gihe Perezida Evaristo Ndayishimiye we yagaragaje yuko ngo u Rwanda rwaba rufite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Turaza kwataka aho ngaho turebe uburyo bihagaze, ariko nanone turebe bamwe mu basesenguzi ndetse n'igitangazamakuru cya African Intelligence cyagarutse ku buyobozi bwite bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na politike yabwo, aho bivuga yuko ngo u Rwanda rwaba rurimo rurafasha Perezida Evaristo Ndayishimiye kumukuraho amakosa yaba yarakoze mu gihe yari cyangwa se mu gihe yizewe n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ariko bikaba birinze bigera aha ngaha nta cyizere atanga cyo kuba yabageza ku iterambere rirambye. Perezida Evaristo Ndayishimiye mu ijambo risoza umwaka yaje kugaruka ku bijyanye n'umutekano w'akarere muri rusange, ndetse aniko mu Rwanda mu buryo bukomeye cyane, agaragaza yuko ngo u Burundi bwa buturanye n'igihugu gashoza ntambara, ndetse asaba abaturage kutaryama umukondora zosi nk'uko mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abigaragaza, avuga yuko ngo kuba M23 yaba yaregereye imbibi z'igihugu cyiwe yaba ari menase ikomeye cyane. Ku ruhande rwa M23 naho turaza kugaruka tubabwire inkuru zikomeye cyane, ndetse n'ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yararimo asoza umwaka, avuga yuko Perezida Tshisekedi amasezerano ya Doha muri Katari yayagize umwanya wo kwitegura intambara. Ibyo ni byaje kugenda bitegurwa cyangwa se bivugwa na Colonel Nanga, ndetse yongera gusaba igihugu cy'u Burundi kugerageza kwitwara neza muri iki kibazo cy'abakongomani, anagaragaza yuko mu gihe Perezida Evaristo Ndayishimiye yakomeza kwivanga mu bibazo by'abakongomani ariwe uzishyura ikiguzi cy'intambara. Ibyo byose ni byaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga. Ibi byose biri kuba ariko n'imirwano itarigeze ihagarara, by'umwihariko ubu izi saha ntawe uzi ngo ivura irakontororwa nande. Benshi baravuga ngo ni M23, abandi tukumva amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zaba zarahateye amatako. Ibyo byose rero nibyo muri buza kugenda mumenya muri aya makuru tuba twagerageje kugenda dutohoza. Perezida Evaristo Ndayishimiye mu minsi yashize twari twabwiye saga iri mu gisirikare cy'u Burundi, aho byavugaga yuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi barimo barahunga igisirikare, benshi barimo barahungira mu mashyamba ya Kongo no muri bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba, ariko nanone abandi barimo barahungira muri Middle East cyangwa se muri Aziya mu Burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu bihugu nka Arabia Saudite ndetse na Qatar. Abo basirikare b'u Burundi rero barimo barahunga intambara, bari kujyanwamo ku gahato, ndetse izi saha n'umugaba mukuru w'ingabo ni nacyo kiri gutuma mu by'ukuri hari umwuka mubi ukomeje kugenda urangwa mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko aho bivugwa yuko Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi
yaba atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se yaba atavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko kuri iyi gahunda ikomeye yo kohereza abasirikare hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Hamwe n'andi makuru rero menshi agiye atandukanye turaza kugenda mu by'ukuri tubarebera uburyo bihagaze ibihugu byose byinshi bitandukanye muri aka karere ka Afurika Burasirazuba. Abaturage bari mu kwizihiza ibirori byo kurasa umwaka cyangwa se gusoza umwaka batangira undi. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko nyamuneka tukiri ahangaha tubasabe muza kudukorera subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye. Nibyo rero bidatinze katubanze turebe ngo bimeze bite mu badede. Amakuru akomeje kugenda atangazwa, ndetse ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo haba hari amakuru yo kubutembagaza. Ibi bikaba byaramaze kugenda ngo bigirwamo uruhare n'umugaba mukuru w'ingabo Premier Niyongabo, sibyo kandi n'uhagarariye ubutasi Ildefonse Ndikumana. Mu by'ukuri arimo baragirizwa yuko aribo baba barimo barategura mu by'ukuri gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asabye abaturage yuko bagomba kumusengera umwaka wa 2027 akaba yawugezayo. Benshi bafite impungenge, ndetse n'abaturage bo ubwabo ntago bagaragaza Perezida Neva nk'umuyobozi ugomba kubayobora mu myaka 2 ibura kugira mu mwaka ubura kugira ngo mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyitabire amatora ya Perezida wa Repubulika. Amatora ya Perezida wa Repubulika muri iki gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko muri CNDD-FDD bamwe mu bashobora kuza guhabwa amahirwe yo kuba batangwa nk'abakandida perezida harimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo wamaze no kwigarurira imitima y'abarundi, by'umwihariko imbonerakure, urubyiruko rw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakaba umugabo bita Ndakugarika. Uyu mugabo mu by'ukuri ngira ngo murabizi neza ko ni umushikiranganje mukuru, yayoboye inzego zitandukanye, ayobora igisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Ariko nyamuneka uwo bita Reverien Ndikuriyo bikagaragaza yuko ari we urimo uragenda uhabwa amahirwe yuko yatangwa nk'umukandida perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko kandi uwo bita Denise Bucumu Nkurunziza izi saha akomeza kugenda ashinza perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko yaba yaragize uruhare mu gusenya ndetse no gukura kuri gahunda iki gihugu cy'u Burundi cyamaze igihe kiriho, aho bivuga yuko mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza perezida w'ibihe byose iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibyo yari yarashyizeho ndetse n'uburyo yateguye iri shyaka rya CNDD-FDD ngo Perezida Neva yaba yarakomeje kugenda abihindura. Ibi akaba ari byo biteje impungenge, ndetse binagaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose hatagize igikorwa kugira ngo iri shyaka ryongere ryigarurire imitima y'abaturage, andi mashyaka atandukanye arimo ishyaka rya Iporona n'andi mashyaka atandukanye ya politike by'umwihariko hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzafata umwanya akaba ariyo yahabwa cyangwa se yakizerwa n'abaturage. Uyu mwiryane uri muri CNDD-FDD ntago ariho honyine uri, cyane cyane yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye cyane, aho bivugwa yuko uyu mugabo Premier Niyongabo, uyu nguyu akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri icyemezo gikomeye cyane umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe cyo kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyuma yuko bari bamaze kuhava ubwo inyeshyamba za M23 zafataga uriya mujyi wa Uvira. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kugaragaza yuko mu by'ukuri intambara akirimo ngibi nibyo bishobora kuzamuteza akaga gakomeye cyane, ndetse gashobora kuzanatuma intambara itazoroha hano kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ako kaga kose rero karimo karagenda gateza ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone ibi bije n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi gisanzwe gifite ibibazo bitandukanye, birimo amikoro make mu banyagihugu, birimo ibibazo by'ibura ry'igitoro, birimo ubukungu burimo burajya hasi ku rwego rutigeze rubaho, ndetse burimo n'intambara z'urudaca
aho bivuga yuko ibibazo by'amoko bikomeje kugenda biba ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko biravugwa yuko imikwabo itandukanye ndetse n'uburyo imbonerakure ziri kwirara mu mihana y'abaturage byaba biteje impungenge, ndetse binagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka agifite akazi gakomeye ko gukora kugira ngo yongere ashyire cyangwa se yigarurire imitima y'abarundi nk'uko mu bihe bitandukanye byakomezaga kugenda bigaragaza. Gusa amakuru aravuga yuko mu mbwirwaruhame uyu mugabo cyangwa se Perezida Neva amaze iminsi avuga, bigaragaza yuko ngo yaciye bugufi cyane nyuma yuko yamaze kumenya yuko abaturage batigeze bishimira igihe cyose amaze abayoboye ndetse n'ibyo yabagejejeho, ari nabyo bishobora kuzaba inkomoko ikomeye cyane yo kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendwa akurwa ku butegetsi, yaba binyuze mu buryo bwa military coup cyangwa se habayeho yuko abaturage bazamwima icyizere cy'uko yongera kubahagararira. Hari amakuru avuga yuko rero Perezida Evaristo Ndayishimiye we atumva kumva yuko atazongera kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse hari impungenge z'uko aya matora yo mu gihugu cy'u Burundi ashobora kutazaba mu buryo bwo mu mucyo ndetse no mu bwisanzure, aho bivuga yuko CNDD-FDD ishobora kuzongera ikigarurira umwanya wo kuyobora iki gihugu nk'uko mu myanya yose, yaba muri Sena, yaba mu nteko nshingamategeko cyangwa se mu nzego zitandukanye, aho bigaragara yuko abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD aribo bakomeje kugenda bafata ubuyobozi butandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko ubutegetsi bwa Perezida Neva bitoroshye habe na gatoya. Ngira ngo reka dukubitire mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo turebe ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yavugaga ijambo risoza umwaka hariya i Goma. Colonel Nanga nka Chief Coordinator cyangwa se umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23 yaje kugenda atangaza yuko ngo perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba yarafashe mu by'ukuri amasezerano ya Doha muri Katari akayagira umwanya mwiza wo kwitegura intambara. Ibi ngibi Colonel Nanga yabivuze ubwo yasozaga umwaka cyangwa se yagezaga ijambo ku baturage baherereye mu bice inyeshyamba z'ama 23 zigaruriye ndetse n'abakongomani bose muri rusange, ubwo yagaragaje yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ari umwaka w'intsinzi, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngo intambara yaba aribwo igiye gutangira, ndetse binashimangirwa n'uhagarariye ingabo za AFC M23 General Sultan Makenga yuko mu by'ukuri ngo intambara aribwo yaba igiye gutangira, kandi gahunda nyamukuru bafite ntiyigeze idohoka, ni ukugera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bakaba bashyiraho ngo ubutegetsi budaheza, ubutegetsi butarangwa n'amoko, ubutegetsi butigwizaho imitungo, butarangwa na ruswa nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Uyu Colonel Nanga rero ntago yagaragaje ku kibazo cyonyine cya Perezida Tshisekedi, ahubwo yanahaye gasopi ikomeye cyane igihugu cy'u Burundi gukomeza kongera ingabo zabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi ngibi bishobora kuzaba akaga gakomeye cyane. M23 yamaze kugaragaza yuko n'ibindi byose yabihagarika ariko igahangana n'igisirikare